ka tingkai haladi ya ka bor kabalapan weng ya unuru kandidat wat hadin buat pembana kumu kurton jong ka parti lada ka parti ka shem Kaseng Voice of the People Party hadin bakali yo ban penito yagi kertong MDC ki jongka na East Khasi Hills District ke bansai airing no hakanik election MDC shaki ying dor ba thau ang ya Khasi Hills Autonomous District Council kaseng ha ka khat pratrik banai no pra arjab sopat kali yo ya kalat ban penito saya ki kertong MDC na Jain Hills ki bansai airing no hakanik election MDC shaki ying dor ba thau ai ka Jain Hills Autonomous District Council banta ka sngipat ka arpau trik banai no pra arjab saw kaseng kali yo ban penito saya kertong ki bansai airing supok ying dor ba thau ai ka Khasi Hills Autonomous District Council kata na mairang no cloud dai ba John Jeffrey Basayomoi na paryong mautharaisan dai ba Powell Chocolate na Rambrai Jerngam dai ba Baniroy Lingdo Lingkhoi bat na Mausun Road dai ba Birbor Riangtem uba adan hakni sngi habau yo ban ai ga jingkran wong baga party ka tengkai ya ka bor halade bat kala ru ban weng ya uno ne ka no ka kortong walada ka party kala de ban penbana ya tiket balada don ki ba wa daw ya ka party bat khamtam e habai kren ya ka clean politics ka ba khoi bat ru habai kren ban penskem ya ka jinglong try ya ka khndau ka siam ha ka parti ka tingkai haladi ya ka bor kabalapan weng ya unuru kandidat wat hadin buat pembana kumu kurton jong ka parti lada ka parti ka shem bagata ka jirai ka jinesi kalak ban pentut kalak ban aidau yang balik persya ini lari kalak ban wadau wak kejat ya ka jingat linti jong ka parti kamtam habi keren ya ka nongrim jong ka sinsar ka karar ka bakut bat bangi keren kumu bangin penskem ya ka jinglong try ya ka kendau ka syap Dei nomor kata kalau mik ke tu kubur, umur kilingo, kampat jijah ke history, jom kiseng sang pertai, bahadin baladek banjir, ladek penbera baga parti pat kaong bandang la banweng. Oh kalong sisa ke kam, kabakwa, mereka mengilaong ke parti ke base of the people party kan dega parti ke baper mekiwe pak kan kamle iki ke baper kila banung ke bakula noi ban pinti kena baga jia ninti gidi kan melang ke babaka compare laringi sange shiten man petswa kumno ke jia ninti gi ke bednem ke kum ke jitmu ke ji ko ki patabi balai man nyim ko asu ba kani ka khat ka pementakan dan bakla bangin poi ha ka thong manra ya ka jigla man pinyo ya ka sinsar ka khabar ka bkhul ki pat ba kilong kpa ka chabni ki maham mengi yang pek namar ba ka parti ka lakhan o pin hat ban husyar bha yo don ki rishim kabu yo don ki bri ki bakwa ta man shim kabu ya ka jing khan ja parti da pek bha hashwa pin ai ticket yela yo ya ki application Lani kita apply tiket naga Voice of the People Party nagam dag NDC kila sedang banwan madu masendek ke Emily election hadin ke MP election lanang Shlay lanang Bon kiwe parti haduk menta kim pala ban penbenalut yegi kertong nilada ban penbenalut yegi kertong bawa hagi ki apply ki district council nagam dag election haga ni ka tayo nilagap nila sedang napo Smith haga kabar tarik haga bang nila pinito yagi tu bikatong na East Khasi Hills ba na Shwang City nang kamen haga ni nirawan hapo Jain Hills haga kabar tarik ban pinito yagi katong arp tayo kibani kon nak hangte po JHDC ban nuntangi wan hangi nang tagi ki atli ki district ban ki samut ko kipata ni lejak ban pinito bagi ko abo pata untit bagani gadi ke jine ka bajanai ke juni hagi ji shopping sopo ni yo ini kobo di basliu ni jine bani yang persya ya gadi ke linti ke babek ke ko ke wangi ni wan tuai kadon ke jima ka frau ya gari bani ke chat beriu ngai baga chat ni ke jikan sopo ya gadi ke jia linti ke jini hagi ke por ka bonta uplay ko ku ya pi iwe ngakin bak sai sin yang ni pai chiki shnong di thau dari jingkut jimot kabatrai manang penskem melody bangin ai ke jing kersan ka khain ya ka Voice of the People Party ngam tep udai wai ko kandidat nei ka party ka rai ka party ka pinito o snowtamat ki thu ki kandidat na Jain Hills hagi ni ke sni nama si Jain Hills constituency ki Cambridge
Kaji kenduk beri ke kam sub banyangi di konstituensi kita Hama kia kenduk iki pajba hama kia wer ben Krishan oh ti pajba kau ngem pem don kam bani wer ngila dapan rai lupa ban ai kaji Krishan ya pra oh ni snow yo men sim kau di kertong oh kata kali ke ba ai men sim ni dan ki ba ong yang agni ke sini bareng di community ban job kat nomot nak ni ke arfan bayut ke ba pisai nak ke HDC but arfan bayut ke ba pisai na po JHDC ngong ne community ban job arfan bay nak arfan bay kata kali ke community ke sini mai no ini job ke ba komprom nomor upat ba menta usno tu ya ka thong baru i ya kata ke vision ke bangidan nak ta ka ri ban ta ka chat baru tengah ko ba punya lecture lagi snong ki thau lecture bayang basem ong ya menta topi ngenum bakla ngen persang ya ka voice of the people party but ne sabi shariki on ne pengkop haki ka bor bagian ai ke sinshar bagian shakri but ne kit ba ori pi bapini yo e ka me ka pa ka ba kot ka ba kya but ne chimri ka kabu ban ai kublai snen tumai bagian Christmas ka ba suka ka men ka ba ngin yo sai sin ban pen tumai ya ka jim bagian zaman sim ke ka jire ke ji boblai lain ka bor bagian la shisha ban ya ka ta linti ban ya ka ta linti ka ban ka jim khot ka ju bagian shakri yagri bari jadri ublai gon kunku yepi baro kublai shibon kublai shi hazaro yepi iwe patikan hidai ki pada bagin tit ban bishar yaga jiaper hapre pukni baga tingap kalong gigi ke snosi lada pintit yaga jiaper hapre pukni baga tingap kai baca kekana kepada itu kepada po hak po esat haba kali ke pukni kali i najrong balwat bam kali i dai thon blang ba kala sum ban ra i dai thon blang kadai ke tengah mangkai namar bagi i bagi pukni kala ra i thon blang ke tengah ka hiar ke kurup ke kemi sendon ban ra kata kali ke jiher bat pun ki pada ini ban snutu nawarda kini ki bor kini ki bawan singi ban pin snutu kini ban snutu shai bo pada ondai ubabi bau nuntit ya ka bor ka jiher hapren ka sarkar jila ka jiher hapren ka district council ki bor snang ki bangidan ki bor hima ki done lagi jang ki bor ki baki kentrei nawarda ka voice of the people party kan yai pin snutu jarai ki pada ha ka jia milti bagi pada hari bagi kinum sah ka umdum bagi tit ke jiher nagoi ka bor shagoi pat ka bor tidak kita bersama bersama bangla baga voice of the people party ka kuaban pendono ay baga sikshiru kita nagoi paganya ini tangan penfami pagba hado plagio snow katang layeng geram san pagba bagi la keren bagi pendono ay kata dis ya kata ka sikshiru nenge keren bagi don kampung ka sorkar jua ya kata ka artikel kabak kertang kabak kiwi ki jua kiyo bagi ni daya lagi niki an jong ka sarkar India minta ki bubun ki thep min habe tingko baka sarkar India lari pai kat sabab pai ngala jukren ni kata bunsin hang ni po yo mairan ngala jukren bunsin lagi ke jaga ngai kata ka apke lifestyle yo pui ke bagi ni kwa kekendaraan ke kertang ke bagi daya ni ki an jong ka sarkar India kampat dan watang sisindu bonong bayi keren AA siapang kata ke sikshiri Henry namaru kini jibril kini syatinya thap ya ke voice of the people party namar baka rukam perkhatu patba kalaya sno bagi nalam to the voice of the people party dan kamban pensno to baglai iki patba katma menta kalong hapeng gitu ki bakwa banyalam baglai patba but the voice of the people party ka bakwa ban pensai ki jimut perkhatu patba banyalam bagali ti ka back ka bangi itmu nam tagri baka jandre dai namar ta ko ki patba na sudan ban ong tangani sno to wajopi yang ini agani ke thong ke pipi dan ringkat dan iki nangalam bangin job dondrom ya gani ke MDC election oh habangi say ki kertong di sini kinum dai bandon ni kita ki personal agenda ke jangki lagi ke thong simet ke jiki kam dai bandon
Nila kremsai kumka parti. Kini bang rabai tanya ke thong juga parti ingin pendak. Kumka parti ke hikai bat kamta iki. Way po way ukotong ubaga parti ke lesai. Udai ban smutu shai. Nila pun smutu shai. Ka ay ka kamram gaju. Kum UMDC uban syaji haki paiba limbaga seng ka voice of the people party. Ka voice of the people party ke dani ka thong. Kambe ka thong shinak. Negeri ka thong juga parti. Banon ra ke jingkala. Haga nega ri ka ba ing gaji. Tengenge bagi paiba haga nega ri gaji. Kinang ngam si chuk yeledi. Kinang pai sekediang. Kinang pai sekeman. Namal nanong ipi. Banyalam mega jat menriu. Walau ini dia jatuh berdepan kamu bersuk. Nama kamu tanggawi kesir. Mereka mengi berkuat berjalan. Dan kiri kita berkuat berjalan bakla. Yang pada. Dan kiri kita berak kubur sendiri. Apa yang pada? Kita nong rekimat. Ya gaji terku. Balik kita nong yang kiri di ubah arden. Balik kita nong kiri di ubah arden hidup mentah. Balik. Kini gitu kita mak di jitre di jengakum usian. Ngambil jangkam ban puturai. Kajini peta jang kinangyo kinangrat ban pempau persya. Harga tu lapor. Badan kita temu ban penklemnya. Bagi badan angin wat biar suki. Kampak jejak kot harga history jang kejelam Meghalaya berpat ba unuan borong wat biar suki. Atau berpat ba umat yang di setri kita janai kita sian unuan ban pelupor borong wat biar suki. Dengan orang kabor kam sang piku kipat babi. Kita ilong izin pentemau. Hendrai mentah luar bola jam collection. Nawar kita kiwai kisau berpat ba undang bi kedua mentah. Oh lajan kot kahendru senam mentah. Kau kisong, umarak halum undang syuk. Kiong bakin nilai bantang lah ya kau kilo. Ngai kilo ini nomor hari ini kisi kiong umarak undang syuk kita halum. Hana kata diskonsil kau bantang ya kau kilo. Wei masih tihe marak mentah. Kini masalah jam election. Pi kau kubur. Kau ini persang tang kimut mansipin kami. Oh kani election nila pentre ada nila election hana ka sen kongres kawen jing kerja mo na isi belailam bag NPP atau ngendan bi lemang da ka kamram jing bani pentemau jadi pada bangin dai ban syak pendi na ka por syak por hana ka isi benta belailam bag NPP ka persya ya ka jile juga sarkar haga dai bakata ka invest Meghalaya agency lani ka jitmu juga sarkar ban kuruk jaka ban sim jaka ling bakata ka investment policy ko pipat ba ni kwa nomor kata kadawi pi babin soto babin isu ban syak pendi nang ni syakma kepala seng halau dan nongrim bagi slow ke sur ke juru patba balik ni ada the voice of the people party nama ni slow kadang kecil terang kadang kecil angot kadang ke sur kadang terang maliau patba bagi donkam no bagi ya ke sinsyar ke kadar ke betul kadang light na ke bamsap kadang light na ke pekshiliang kadang ra ya ke roi ke par katung ke jilong jauh ni ke ri ke be ke mau play udah kentu. Oh dan kita persamban wani aru wajah ke kerteng juga parti kibang oh ki ai kerteng the voice of the people party kasur jo pada mentah kam desu peksi habajit candidate lade dan jit bek hau padba oh ko ki padba atau inuan jit candidate hangni ko yo langsi hapre padba dihajar kata kami kam big ladang ini le kapri panangan pentelon buat tangi hikam kasur betul pada kalau boleh yo yang sincar ke kanar ke bukut kasur betul pada kalau boleh le persya ke bangsa kasur betul pada kalau ban rating kong ke jinduk bangan ra ke jinsian ke thong ke jin kinalam ke ban penurlong ya kata daga ji start ke ji champagne ke ji nang kuno ban pentelon ni hikam dei no de terau ni dele rinti kain
Lalu mentang Ainuksa, kalau berbagai kata ke parti, kembali ke surjung pat ngin rai, bangin permerapat bahkan don ke jie kertong, hayau langsti, haga siyo, kau betul gani, baru ki parti kempa, lagi nongkersan dijuki, hayau langsti, beroki lipan tiket, kandon ke jingtumar ke baklau, haga betul minum lah abang rai, atau kata kembali ke kambit, begini rai tiket, angin po hayau langsti. Atau kita tak kena dan syariat ini kita dalam kuno pengilek jamai ya kita kikam bagi kita jimpen telur ni kikam nama kita kamlang tu sok bancu punya snow jubor lani penuan jubor di kerteng juga parti bagi kita kikam kita ni try kum kita dalam kabaya satu people party kita sur ke jauh pada kaba upai tahu terang banyo ai kakamon jadi kita dalam kada iban try kam ban penerang ya kata kita terang ke jauh pada ki pada dia jangan nama tangannya hai ke jingkersan kaba klan jopi hari ini election MDC order sibon di kam ke baga district council kadai benne hantai nilai ban pendek berhenti aga por ke bangangalong CM apa district council siapa nilai ni sofu di patba ki scam banai ke jingkesan ya ke voice of the people party hot suara MP tiang gunung atrai pidaya snow kumulai kran ni the voice of the people party shano pi kam job the voice of the people party tang saumut ki emily UNDC kendon kinong train kendon kam se gentle slay o kilap mi hakilap pakai kubor banang bangin mla ban poi shunu hendrai ni the job hadu life OR teliti constituency nagi life review teliti constituency kali ke bor ke jauh pada kali ke start ke jauh pada kata mi dan situation jadi dalam juga voice of the people party man pensyai dan pensoto ini naga por ya kai ke kamram ka jenti kum di patba kai ke pinta ka jenti patba balon ra ya ke jingla kuno di patba kita ni kata bor yang ka bor ka jenti balon ra ya ke jingla but shisha patba ulah start ulah pi ya kata hari ni ke MP election ya yo adu sampu sampang naga shispa kinong kersan hari pasi jentia hari ka MP election kalau lihat nama kita tunggu parti ni buat thong menta bagi ke MDC in persang bang pinsu tu ini patba mana ke sampu santam naga sispa ke jingkesan kan kiu sika nyopo naga sispa hagi nang song kibini in sisa ya kata ke jinsu tu bagi dan tambah orang ya ke jingkelan kanong sisa ken kumba kita kibaong baka PPP kala job dan buram haga quarter final ngin job handang buram susu haga semi final bak ngin pentingna bayin ra ay katong haga taga final kabalong kata snem bayin pun di MLA election bak hangta ken upat bak unpek unkmi ya ka voice of the people party unsang ban tho ban wo ban bisari dan linti ya tajungi ndai mentangi dan don na linti jongi penkre kuno pin bisar no ini habang ilang don na linti jongi tma nyimpat poi hata maran tma kuno pin penran no ini habang in parung halawat ini mar kata kata bagi the room di maran tma bagi le ya we ka tma hadin ka we ka tma but onda ni le ka tma onda ni dat bani le ka tma sampai kuno ken kata ke jia linti jongi voice of the people party ni kwa nomor kata kata we patba ki wana ni but people so for lem ya ka chat memberi ni borokoi but people dan bentale mana ke jinya jong ke voice of the people party ki beduk ken snopo kinun sa alam bara ke voice of the people party kam kang bakam don ni kata jingpu ban merah ni beduk ni kwa ban ni kumiru balai ban rat ni jingduk ni kwa bagi patba kin kalan nongkrong ni kwa bagi patba kin ang her magui ke kedan sui ke kedan banong riu rang ba ban haban ni krong menipan by dawai menipan by kot menipan jira ban wa ban khawai hi resem rem ni kwa pakan buta ni kwa ban rat ni ke jiduk nawar bagi dan ni ke ji sopia ke shisha ni patba ke beduk nriyong kuno lebih kwa ban le isnai ke beduk lani ban yarap ke beduk parti kam syak bapin ai kot kubor ye ke bekum kita gijine kapati ka kang bapin ai kot kubor kapati kam kwa bapin ai silat patai kubor bapin ai ke beduk kadai ban put tang bapin no ai ba kita ke bapin ye ke jin yarap ka jopi namar batu kipat bak ka don ke JPR haga jiat nanti nang ka susu kinut wat ban tak sudah kui kenyang bado piliat badu pilai bau barben ti ni ki balong katolik ndam nyemdam jaka haga voice of the people party nai kanut
ki Catholic candidate di baka parti kelasai hagan ke MDC election kata kalau yang saki bakun ke parti ngin don ke jing perkat ngin dai kita ke berbuat niam dan ke berbuat dia kata ke jisno ni wan ra ya ke jadri haga voice of the people party kidan kemudian ke balang ke pen kidan ke bangun kristanu ki punya tiket nani pek ke nomrem bat ke jing trang badan ban syakri ya ke jadri ke jidai ke jing bo play dalam shimet ko ki pat babi. Oh, lada BJP ke penengkam ke RSS, lada BJP ke kuat pelong yang dari India dari Hindu. Baru ni orang balai kiwan rakyat ke niam, agak sengsara kadar balai ini percaya ke BJP. Nama berkadan ke jumpu ban pengkala yang dari India dari Hindu. Kak bahan ni pat ni kuat ban wan rakyat kita komperkat kita ban penpat penpera yang ke jat meriu. Oh, kipat babi. Deng nama kata kadau ni kuat berpi belum syayalan bagla kadika kamram ke jipan yang pinkemal ki patba naga por limba ki jilang ki go vakum kini habashai bailong bapinde ban syayalan bagla naga ni linti ke berpi pelji balai ke cingkesang ban persang yang voice of the people party kita dan di ban trek ban pinyesok nama ka sutu bakam don ka garanti lali kam don kata ka jing scam bagan yo tiket lagalong nam ta ka MP lagalong nam ta ka MDC dan pat hadin kartu ngani KOM ngila rai bha o ngila perkhat bha ngin pinye sok be nama ka ni ka nongrim ka bapaka palat desa ngani ka linti ka balaban pelat ya ka jat menriu desa ngani ka linti ka balaban kun persya ya ka bangsa ka balaban rat ya ka jindo o ngila rai ban pinye sok tinggi kemungkinan orang ni piang apa perai ban pinyesok namarkan nongrim baka thong juga parti but on the pinyesok oki ni yo ki election ham ki dan hasenda jogi kinangalam kat shabale ka hadu wad jibril ki bepek kile ini hamala ki rensan bat kita ki bayar bot hasenda jogi dan ki penso ini ki ai de pek hamo o pek pin ai tiket kumarti pinapan sian kalalong hadu kata put kalalong bangin hak ban keren patba kum dinoyalam ban pinsai patba kenau bau patba unum arbatin habu ye i ki bukum kita ki brio bangin hak banong ko patba be kamut kidu ki badana senda jo barden habu ye keleng batinyo tiket back nantaka MDC lani nantaka nugo election nilak ni hapan keren nama lasang don ke jing sutu jing arbatin hade jimut ki perkat bagi tei kelali bot asenda nang bani tiket oh way uta usamla ublarung berek asenda bani keleng kei baca habla sutu bandalla bani tiket ulamino barandami ule pat syaki patba syaki ke konstituensi bani tu ini patba bono ngala dan hasenda abau baarden mentah nyobenai ngala ilut yo baarden baarden umlong ubriu umlong nyobenai ki wahia linti bani habu kilet semran syaki jilang kilet mentah bono ubriu umlong Apos nam tang kini geromba kini sembuhan yang hagi jian linti kimpak nuat benang bagilah tiblut piu barden lesi nei kita nyo prabnai kilet kiong kuno oh barden ngalalik udai baka VPP hikum bagalong kamsha ban le ismei ke betuk na kwa banyara ke betuk barden upang na kwa ban pinsai kini kaksa bangalek Jong voice of the people party. Banle jamai yekenge bat hagani kejiya kren kejiya tai keji amshimla rai ta ka state election committee on the pendet ya ka kamram ka pha iki keteng ka state executive committee baro mani don ha state executive committee oh teng don diberi ogini gisi abagi phone be ya balai kumta balai barden pilek kumta oh don pilek bagi ki jingken tho ki jingken mo barden ule marwei mohon ka VPP kamdei ka sing marwei barden kadon ka executive committee kadon ka state executive committee kadon ka state election committee kadon vice president kadon general secretary kadon joint secretary nidon ka committee ngamla ban rai marwei kadai ka rai jo committee Tindai jat bagari presiden ngapkin ko di kapok paro kijing kentok paro halani kamle kama kamdan kum kata banong kejile marwe lada kani bagadan ngatai uta ujinal sekretari balong MP ususnya
ngatai kini kiberi kinong kikam kini roba kini profesor kinoi kai college kinoi kai nihu kibawan berpinasa bata voice of the people party Kindan kambai bam maka parti VPP ngang ngebi kiwan ban ay jing syakri le maka jing start ko jongki jing champagne ban no yu senyang benai klan community ban yo nang AAM kini rumba ki bakum kini kinum ma lari bakla ha jing linti ke jing Dr. Karashan ila ibu yang ada di Islam prapu kambai hen no pina do prapu kambai po mentakan Islam impat nuat ban ang ngalat tiblat yo ba arden nange wala kata senam kalaya hendai tempat hari ini kisni kiberung cikisnang ditau hari ini bagi selutu nama kumbang ongi pi ke parti kadale abnia haba ke parti kala klain kala yobo dan shibun kiriu romba kiriu pakmat kibon bani pendu ini bagi kuaban pinaso baka voice of the people party haba ini itu begini kiriu pakmat habang ini syakmat begini kibriu kibadan ke jingmu bani mi syakmat ni keren shine do kasi kibanitong nyong pe la de mut ban pinyeso baka voice of the people party tang bani o tiket mantang election nai wan pinyeso ban kata kata kibangila keren shine ni keren ri ino hendai la de wan ban pinyeso ban pin klan ya ka party namar ka nongrim ka jongka namar ka thong ka jongka ni priang sloba ipi rupa taun sutu bakat bangunan yat linti kata kipat tak kenang ai ke jimbersan kata kepati kenang klan kenang yobo kata ki jinge kenang mi kong genolam juga voice of the people party nila kwa namar kata rau banle ye ke ke bacama banle ye ke ka banismo tikna ho ban buru ye ke ki kendon ki ban penap balagadan kanu ke jing bambian lesi ke jing bamyo i ke jing ke kanu lesi ke jing ma nila penap lupa kila jira namar banyem kwa bakun ka party in field ya kipat ba ko kipat tapi namar ka ni community bagai jimi juga voice of the people party kamu long ke jing kerman ya ka jak benriu ke jing bagani ka jing kerman kanum long tang sipo ngendang hapan jahat linti nang ni syakmat Pisau tu apa pipek di lat patai kubor ya kejiat linti jong kiwe kiseng san pertai kajimi juga voice of the people party kadai nama kiwe kiseng san pertai kila feel ya kejela kaji hai babun kilian bat halor katakan nongrim yin yat bagi num pakala ha kejiat linti keji kum ke party ke batmai banai keji syabri ke bajanai yau patba banuan rak saisi ni ke buram ya kejat beriu bankin tiu ya ke yo ke kak ban priat bek yaki kam kibadei banjat lagalong ha ki shnong ditau lagalong ha ka district council lagalong ha ka sarkar jawahi barok kowe nilai namar kata nagoi ke jaga shagoi ke jaga ban pinshai yaki patba ban pinslutu yaki patba ban yaki patba kindai bandon ke jinartin wat kindiat ru ho ti ni si gidan ki jingken tho kamtam ki bersya ini kisim kamu ban ong bakadon kata ke jika pat ke jiapa apa ke voice of the people party kam judan kabukum kata noipi kata ke jiapa pat ke jiapa apa ke party kala badan ke jing bamhun lagi jihad lagalong ki circle lagalong lagi district lagi haga sengi borokoi nawani tit bagata kadi bandon lagalong ke snong gatau lagalong ke yengesem lagalong ke komiti bang lagalong ke komiti snong kam judan barang bagandon ke jinghun lang baro sispa naga sispa kila bandon ki kep bagami ke jing bamhun mereka ke bangi ni dan barang tolong hapring ke jing bamhun nei buram bani haban buram ke rai ke jing babun bang kami namar kata tau ngin nom that ban lek keleng ban pisai di patba kumulong ni vice president manajang ke party ibalongru ki chairman jeng state election committee what hadin bangilas that balle janai yegi kam kum kata ke state election committee hakaban bishar ban tokit ban yip ban pisong nongrim yanungin ai ke tiket naga party yanungin jit naga ni ke constituency kamlang ke kam ke besuk ko kipat ba nomor balik hadin bakal airpra kelebek keleng-keleng
hadir bagi job John Buram yang ke MP election ongi da snow kemen kum ke parti baga parti kalala ban pinki jimut yaki long keme ki long pa ki kun sama kente bat shimrang bakini mi shakmat ban trua yaledi bakin ploy bele kitling korlem yaga jadru limba ki constituency ki baper haga kum da por jong ga ji aimen sim kum ke parti ni yo iru badandru kiri shin kabu kiba kwa banyerung hakani ka party banyak swat kuno ban yola bangan yo tiket lem nakani ka party kata ka juja hagi nugi seng sain perhai haba iba klan boro yang mage not shata kadai ka ji start jong ilang ban bisharken ki kita ki badan sisa ka ji anu ban shakri ya ka jadriu lingba kata ka seng sain perhai lani ki pat kita ki bayale tang ban yola kuno ban shio tiket ban shi job sut nawar ki slow to menta la yo tiket no pra ka ji job kalau ka besok kadika kamron gaji kadika responsibility gaji nawar ka bangin hapan ya husiar bangin num shongshit bangin num kerki bangin de wak jama state election committee kala le jama ya kam hindrai slutu kum ka party ni dei tan ki brio ka state election committee ka slutu ka state executive committee ka slutu yo kumnur habangina dit yakini ki santo perangut kibangina slow day banai yo ni kum lihat lah yo kayak laga jingkit gaji yo don kanu lani unu ketong ubaga parti kala japrai penban hadini ki albai hadi jiak linti nisem bakam ibet kerkom ya linti lani kadon kanu ke jingkit kabangim yo jingkit haga jiak linti kum kita ki brio ni snoto ya ke jilang beri ke betul ke beduna ke bambiang la si shispa na ke shispa day na marga ta kadau nila snow day ban pini ya ke tu ke kubor ban penshai ke MDC ke semi final hasab ini pun ya ke final ya ke MLA election house name Arbopra ongiru kita ko ban penkreaken habangin hak panele ya ke ta final habangin hak panele ya ke ta semi final ringkat ba upat ba ban penshai ban pensnow tu ya upat ba kuno keng ngin sisong no hari kuno keng numlek ban penshai upat ba kuno keng numlek ban kren hati jagayo ngimlah banwan rung si kisam ki jompi ngin don por banyawan ra ki kana lormi ki bari ban su haki kisam ki jompi ni sim de garai ban kren habashai habayo snow baro ya ke thong ya ke jingmu ba jingi kum ki nangalam jonga boys of the people party oh kita kiba kentho kiba rung ying rung sem kiba rung shnong rung thau ban keno ya ka boys of the people party bagi kinongalam kinot ban kren habasha lari ngila le shisha ya ka kaba sniu lari ka bakra kren si hayo ha pni ba ki jingpin shisha ga jompi barang ba ni kum kinongalam jonga boys of the people party ni shupin bit pa habangi kren ya ka jing Teluk jaga sarkar, habang iklan ni ke jimamla jaga sarkar ban ai jing syakri ni da pin ihu ya kita ki report ki bangi yo naga por Singapore kadiling ma ki report ki kana summary ki ba fair ki be thom ya ke jingong jiman ba upat baru halani umat ya ke jinduk upat ba halani usutu ya ke jinghan asut ke kamai ke kaji hiam asut ke kai ke pateng bat shisha upat ba usutu ba ai ke bangi keren kalau gaji sisa nyen haban le nama kata rawan peteng kumna menta lagi ni iu kena bau prekot nadu orang syong kelas 1 kelas 2 kelas 3 kat bau pas matrik badan lepas matrik udang peteng ban prekot ban pulir padi ketan di bakamaro kumnu yang teng si prekot di bau snem haba upun krek yalaga jinin unhak bano ubun minat batu batesta tiniru habilet keleng-keleng kumi ni pinshitam melidi ban pinshayu padba no ni sutu pangidon kam ban pukre ya kata ke jingkon gaji katma gaji ka ban kurup ya ka bor sinshar hagan ni jela gaji ni kren ji tegalinti ka balingkot banginya ni kren ji tegalinti ka basuk banginya ni ji tegalinti ka etam
bancu pensyai ya ke jimut ke jibkat yang patba kong no pengin la banwan ra ya kata ke jingla daga jing start ke jo patba daga jing pension modem ke jo pat ndai da ke jile shongshit namar ba kadai ke for election bangi yo jimen to shimet lari bangi yo pre kemen bani sobha constituency ki jongki laga ke dong ka thang ke jongki laga nam ta ri ba ke jat menriu riu rang ba kibla kut jimut banai ke jing shagri ya ke jat menriu daga linti daga nongrim joga voice of the people party ngendang ha banlik ban pin snow thu iki patba namara jia linti ni snow thu kamlo masuk ban pin ka ya ke jimut ke jing pakhat jogi patba kamlo masuk banong iki patba no ya ke tu kom pakhat ka rim ke jongki kanum poi kanum yalam ni sagalawai ke basian oh kamde ke masuk Banong-banong ra ikut kom perkhat thmai hakasan hima hakasan sima khantam hak election baka election kalalong kum ka kenja ka ayom lekmen ka ayom yo jimentoy ka ayom yo kabu banong ra bagani kal kom perkhat ka bathmai ban jin no mikmat klem dak mi linti AAUM naki candidate klem dak mi linti ban yo jimentoy shimat klem da perkhat pak da kumni da kumtai kamlong shisha ka basuk yang ini snoto rengi snoban ayo yo blay ngimra kum gi nolam jura party naga posh ka por gi jupen pau ye gni bang ngimra kan da ayo yo blay ubla da ubla ker ubla ri ubla sumar yang ni ubla ker khuru ya ga jinga linti ga jini ngim ong baga di jinga baga bor ga jini baga wan ga jini snoto agi patba Nayang kata jin juma ke bau blay ku juma ya ke jin doai jadi babon bagaimana rong ke jin snoto thamai haga jibut ke jibhat jadi patba bangina dan kam ban wanra ya ke jin kala bangin yono ya kata ke sinshar ke karar ke bakoi bangin yono ya kata ke kinong yalam kinong mikma kiba syakli hok ya patba bangin yo syai kata ke seng kepada ni kinong rim kiba scam kumalakren dari vice president joga party hari ini likely isnam ngilala banjot laingut ki pesawat ki MLA UAU MP bat mentai la pentre pat saya kena ke MDC election kumadan ki baong bagi jile jang the voice of the people party kira pilih stream bagi jing job ke jing ke MP kalau ke jing job ke quarter final ke parti iklan syanghan nadu bani seng ya ke parti laga don ke dorbar assembly niat tai niat keren di mat ki bakta ya ubuduk ubukerdu niat keren di mat ki bakta iki samla puli ni keren di mat ki bakta iki nomat ni keren di mat ki bakta iki briu ki jiri ki basong sigi jaga kaput ni keren di yo ke kot jang ke jela de kata ke bapung iki bakta pajin thai mat hoi kiba persyai ini kiba tip ya ka thong na jungi kiba ting ya ka voice of the people party kenum ya ro ni isro tho syai kata wat mentanu dan kiba perso ini ba te mau kiba persyai ini te kiang o habau lay job udang ini kirbe lipat syasura udang ini kirbe lipat sayaw syah ko ki pai bari ni ko apa pipin smuto ho ni job sawut KMLA ni job you MP hagani election MP kamera kamera pini shai bakal don ga jintrang jogi patba bakan hong ga ta jingkawa haga sinshar ga khara ni sawut KMLA nyen para ban sinshar ya gani ka jilla ga jing ban sinshar ya gani jilla ga jing ni don kam life ho armut ki MLA ni don kam life armut ki MLA banyo ban bat ya ka bor sinsham ni ngem ai dau kum ka parti nama ba pinji ni tang sangwat nginle ayu andai ni pursang ban pendat ya ka kambam ban pendat hok lagalo ka yen dor bar thawan ba kum bangi jong laga sarkar kam snap iki mat ki bangi dei ban ra sa surok ngin ra ngini khi sa surok o shisha ka voice of the people party ka parti ka balapan papai ba
Bagan ni ke parti ka compare pak na kiway ki parti. Kala ya shisha haga linti ka ba compare na kiway pak. Kani ka bangile amantaro kani ka ba fair tam. Om jidon ki seng pertai. Kiban shim ni ka sinjam banwan ban pinitu. Hakmat upat ba ya kita ki kertong kibani ngelasai. Niwana ni ban sei kini rang ba. Kibana kot jubut ban ai ki syakri. Ya upat ba lingba ka voice of the people party.